iku sumo di. Terima kasih ono yang bahasa Bali apa ya? Suk seme. Oh masuk semua. Hadah. Suk semo. Pang apa? Ayang malu. Iki sini. Penontonnya ibu-ibu driko pejelepek-pek. Ada. Apa? Pedampia jin telepek-pek. Bapaknya wenten driko celak-pat ya. Ijazah. Apa? Bapak-bapak itu gelindang-gelindang. Celak-pat. Bapaknya gelendang-gelendong. Ini mulai buang nih Pak. Gelindang-gelindang. Aduh, oke. Alon-alon ya cuma. Dan ini juga mangkuk. Lagi ganteng. Ini kaping ajengan aja. Pertama-tama ya. Kaping ajeng. Tidak lelek-lelek segera mati sendiri. Nyomanin. Iya, nyomonin. Nyonyonin. Nyomonin. Munyongin. Nyu. Mun. Nin. Nyomonin. Kelungah. Nyum. Angin kan kelungah. Apa tadi macam ngomong baca. Oke, tapi yang astung kekaro ya. Apa dana? Astung karo. Karo ya. Kena rayu nggih, Bu. Nyanan sakit iwang matur Mbah Sembali, kula mboten wong Bali nggih, Bu. Ceritanipun ya kula wong Jawa. Oh. Nanging ya sampun dados nak Bali. Oh, betul ini Bali. Waduh, bangga sebagai orang Bali. Rana. Nak Bali terkenal seluruh dunia Jemat Mekaria. Tepuk tangan buat Nak Bali. Pas. Makanya tiang nguling benculuk rogo jampi. Penculuk rogo jambi. Ada celuluk maling sampi. Kae culuk sampi paling. Akhirnya benculuk rogo jampi. Wah widangan yang desa kula neng Jawa kuwi. Masih di penculuk rogo Oke. jambi. Tapi sampun suwe ten balik-balik Bu. Sing kita ya tiang mulih kok demen dadi nak Bali. Oh, saya mau kita mulai. Sing tan mulih Adi sing. cang sing laungan no di Jawa. Iya. Apa lek mulih. Kan di Bali luungan ya tatu betara ida sangyang widi-widiana Ida sangyang widiwasa. Ida sangyang widiwasa Tuhan Yang Maha memberikan kita rahmat rezeki segera hayu mapi kole ya panggondong 17 ya demen ya tiang. Nak Bali kurang tiang Bu saking Kabupaten Ginanjar nika Gianyar. Gianyar. terminal Batu Buluan kuwi ya. Oh, Hah? Batu Bulan. Batu Buluan. Batu Bulan, Bu, nika kanggian tiang Pegide. Gede sih. Kok cang Pegide? Cang Pegide Hangawa gitu. Artinya untung ada nak ngidin, dados nak Bali deman ya saling bantu sama kuren ya Bu. Kemudian Ji. Lho kok ngudiang kuren tiang dinanipun ya apa? Udang kunan Ji. Bu ampura tiang ten kimon ya Bu. Kuren tiang ya geginanipun Nyai Canang ya Bu. Udah kan canang. Kanggian alian-alian serba kewa Pak Bejo. Jebok becok. Jebok bisa balik aja kan. Wali ya nggih. Balik. Oh lali ya. Oh lali Ji. Lali dulu lali deng. Ini mulai buang nih. Torok tuh jiwut Ji. Kalau dagang canang nih ya wenten rainan ya wenten untungan ya gede cara makin alian serba kewa. Satu hari satu malam mendagang canang alim badi 1 juta kan mbok kewa. Canang sekeduta seketali gitu liu. Seketali Bu. Buang tali telung tali kagian. Pangidang Mas beras buang kuintal kan mbok kanggo. 2 kilo. 2 kilo ya. Nih karena harus tekun Bu, apapun yang kita lakoni keginanipun ya setungkara wenten Cecan widi, wenten rezeki cara pegang yang udah kancangan hilang Bu pakai keranjang mata, mata keranjang apa? Sunan ya, sunan. Oh tapi keranjangnya kan misi mata